se jeya metumi edi delay no watoka ma delay a and ya wutwa ye fo papa utimi ma chema utumi di u free esa tetashe wutwem se ne wo ka no o tetashe wutwem wentimi antoka ama wo chema utimi antimi antoka ama wo ba odi u free etetagu wutwem Afia Schwar snega say asoso so Ghana ache ena me de waba Togo wo me de waba Togo ena me pese me kire say woni delay duabo na mfa me hu ba duabo we ameba bebo wo no eye John Dramani Mahama asem na aka wanum na odidi nkwase asem no Afia ba bia wo bia se John Dramani Mahama ma usikada se Lodina ma usikada en wedi eyi o mayeda duabo we mi bodua enku ewia so anfa wo manen da ase di obeba be commenting kwasia comment e wo me DM mu anaso obeba be chon kwasia comment e wo me page ase wo udi aboniye wo se wonti ase Afia mapetition ye we e pure appetition enya Ghana di o ayafra we e Togo die Afia hwensuo na wo ho no mikro mu nsuo no baga se wonim na se John Dramani Mahama din ba wa no biom na se wo papa ni din edi na tembiom a Afia baby I'll be Fabia unu munsu a enye moja wo yem Abusuana ka enim se yesista Afia Schwar snega ene delay entokwa nkadua boy ebam ebia na enkantokwa no eba beko awie sisi ase da bi entokwa no enya enko awie kura ne nyina ne se yesista delay ene MCI ebo a interview mko grante ye na wo mambo Afia Schwar snega din ewo interview no nanso ekutia wo wi enim ni rent Afia Schwar snega kyerese enkomo mkotena hodi ye nyina eye wo no Afia Schwar snega no modern ntane wow hu bon delay hu bia odi wona numba o secret on hu bia gina ye na ne ebe ewo Afia Schwar snega eba bontin be reply wo mu yi park ka bi chom kyerese yesista delay kura o se wabo bra ben na wabo na japade a wanya nyina eye politicians na eye ede ama na awo two din se prado bi kura wo twi no eye flag bearer bia ni din start je na obi adu suspects na se je dia na de se mampinda da John Dramani Mahama ho asem na Afia Schwar snega e ka wo kyerese ono na to ne prado no ede ma no se ebeye na Afia be sign tintin ogina asimpiuso na se ogina media no so edikosua ebo fom kyerese wabo delay pa womra bonti no be sign ti se prado na wo twi no ene mampani bi na to ye ede ma no na eno na Ghana fo se oho Afia enya wo nkwa na wo man Ghana mu Ghana no wo mo se enya Afia nko ade a ase wo maso so Afia so ache dodo asense mu Afia di nyina oba koma no atum no mo hwene Afia nim se ne so ba bia ni Ghana han se na dwen se bia wo bia soro no na wo TikTok ho no na sister bia ba bonti be ka kyen se Afia gina ye na ne ebe ide ni nyina ewo menya ka se metete wo no Afia metete wo esanse se Ghana ye de a anka wu fi Ghana enkwoti na obi kro so ento bomb emayen Afia uni baby amenam no me kobusum dan na no uteye me kobusum dan na no Afia me se me ni wu wieye se Ghana ye de a anka wu nja Ghana ho enkonkwoti na brochire wati ase ento nkwasi asem ento atemdidi emaye wo Ghana ho wati de me ka kire wo no Afia me kire wo level me say se wo si delay John Dramani Mahama dinu eno watoka ama no and Afia utwa ye fu papa se jeya metumi edi delay no watoka ama delay a and utwa ye fu papa utimi ma chema utumi di u free esa tetashe utwem se ne wo ka no o tetashe utwem wentimi antoka ama wo chema utimi antimi antoka ama wo ba odi u free etetagu utwem bonsoir wentimi antoka ama wo nsunu di nechi se delay je metimi di delay atoka ama na and Afia utwa ye fu papa Afia utwa ye fu misi ne meya ma wo ne meya ansa na mefi ha no wo ho ne meya ansa na mefi ha no wo ho nduka se ne ma ne nyina na me posti me posti first one ana me gina busum dan ho no TikTok for yi video ni ntem me posti first one no na me se ne meya wo no wo ho de meya wo no wo ho Afia me se o twakankan na krama di mu asai mu na ma enu nti we mama ka bibi ncha we abusia mo kai bibi mo hu bibi de Afia tu kwan before no wo hu dan ya na oti mu no ni kitchen kura ogina ho no ma no ntimi nye video wo ni kitchen ogina ho oti na faako
no de aye video kitchen otena wa fa akuna ye otena not a single room anoma dan mu no not e no ne boy nete ene kwase bi bat se wo ene wo pese o kire se baby a wakwa kwaje ne kitchen ni swintin wo be ye video oba bold no a shatale abegina ho se yen hwe wa ho ofe kwase bi bat se wo yi filter ni fi wenim won se utu kwan utimi fa wenim natural face mbada efia utu kwan won se utimi fa wo natural face mbada yi filter ni fi wenim ne hwe oba akra wo ye misi juma me di bedi won mema Ghana be funu baby awo na kasa yi misi o be bodam ne asesa wa begu Ghana o de hwe ade baby awo na kasa na ye be pro transfer aba Ghana o de hwe ade so wajimi me kire wo level sabo JM Dimbio wo de bo JM Dimbio enti ebusuya ye sister Betty Love e de sa woni we e ma Afia sese wo yoba o mo JM Dimbio wa ma eno anso ho a e na fe otu anamo ekogina nsuo bi ho e wo Togo wo kire se Afia se wabodua ono so esi dua na Afia bo no achi se Afia se wo yoba na se won JM sem sikada se JM yire man sikada e ma ne nyindi e na wo ma se ni wo ma yeda Afia mra no meyi ni ho an Afia Schwar say asoso so Ghana ache ena me de wa ba Togo wo me de wa ba Togo ena me pese me kire o say woni delay duabo na mfa me hu ba duabo we a me ba bebo wo no eye John Dramani Mahama asem na aka wanum na odidi nkwasi asem no Afia ba bia wo bia se John Dramani Mahama ma usikada se Lodina ma usikada en we di eyi o ma yeda duabo we me bodua enku ewia so anfa wo manen da ase di obeba be commenting kwasia comment e wo me DM mu anaso obeba be chon kwasia comment e wo me page ase wo udi aboniye wo se wonti ase Afia mapetition ye we e pure appetition enya Ghana di o ayafra we ye Togo die Afia hwensuo na wo ho no mikro mu nsuo no baga se wonim na se John Dramani Mahama din ba wa no biom na se wo papa ni din edi na tembiom a Afia baby awo be fa bia wonu munsu a enye moja wo yem o kam o bo John Dramani Mahama din a no mi ani wiase ma wie ye na ma wo so nia me kan me sili ni nsa we baby awo be gine bia wo be bo John Dramani Mahama din Afia wa hunsu we enti ene ebusia eduano na yasan apaye kire e de ma sister Afia Schwarzenegger no se ne eni Afia no so de ye nyina enim sese ne saka video na se ne saka duabo ya enye set ye bia obesan aba ede humuaye abre no nti ebusia eni de achi bibia ntokwa ebe kwa kosi bibia edu enye nipa ebenya no nipa enya ne bi kra bisa se social media duabo ikra eye adwumani ni nyina no wo mabodua no nti ye hwe bebi adua ya Afia bo ene ne Betty Love nso aba beboyi ye hwe bebi adua no ebe kwa kosi ebusia ma ye hu comment e wo video no ase we wie ne sana fe we me subscribe button no so too much na ya kai na fa bia one ka ho sa no upload bi aba one first person I was able to aka all the social media handles boko on so too much also ayaka so be like no ashama ojebi so enye biahwe makra. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Please call us 0208 599 576.